Ako se ne ispostavi da je ovo najbolji lip stain ikada, ja ću se ubiti. Ćemo odmah i na usnama da ga probamo. Da li će ovo uspjeti dovoljno precizno da nanesem? Ja mislim da sam već pola tubice istrošila. Evo kako izgleda boja. 001 nijansa je topla brown, vuče malo na naranđasto, ali kao što vidite stain je odličan. Deluje mi kao da se isušio, tako da hajde da probamo da ga skinemo. Zanimljivo. Evo ga. Ok, ovo uopšte nije loše. Nekako sam očekivala da će biti svetliji. Uzmimo ovaj čist papirić jer me interesuje da li će da se skine i naravno, nema ništa. Stavit ću sad i ovaj sjaj preko. I evo mi ljudi, šminka je gotova i moram da priznam da je ovaj peel off lip liner odličan. Znači, definitivno kao što vidite može da se nosi bukvalno sam, samo stavite malo sjaj i to je to. A mislim da bi bilo još bolje ako preko dodate malo olovke, pa i ako vam se skine olovka imate ovo. Ovdje piše da je ovo lip liner, ali definitivno mislim da možete i na cela usta da ga koristite, tipa ako vam treba ono kao neka podloga ili nešto. Moje je u nijansi 001 Aura i mnogo mi se dopada ova nijansa. Vuče onako blago na naranđasto, tako da ako imate svetliji ten, verovatno će to više da se vidi kod nas. Nije hladna nijansa, nego je onako malo toplija brown, ali prosto meni ne smeta, meni se dopada. Pišite mi u komentarima ako ste ih probali, kako vam se sviđaju i koju još nijansu bih mogla da probam. Zapratite me i vidimo se. Ćao!